for relaxing sounds, soul, jazz, and more music from all over the world. Stay tuned to Radio Scoopy. Sesibona bemthula, sesibona bemkhaphela, sesibona bemthuthula, sesibona bemkhaphela. uJesu sibabona bemthuthula, sibabona bemkhaphela, sibabona bemthuthula, sibabona bemkhaphela. Izinto ezimba bazenzayo abantu ngezwi lenkosi bayamthuthula, bayamkhaphela, ngoba naye wakhashelwa abantu ekade hamba nabo, abo Petro Samangala. Sibabona bemthuthula, sibabona bemkhaphela, wakhashelwa hawu sibabona thina, sibabona, sibabona, sibabona uJesu ngesenzo sakhe. Mawuhlala ngevangeli yazi ukuthi uyamthuthula, yazi uyamthuthula. Mawuhlala ngabanye abantu kepha sisingethe bangeke ukhohlwe imiyalo. Siku Radio Scoop la sikhona khona la satela khona eMaswati la seSwatini kangwana. La ngihleli khona ngoMasini. Nika manzini edolobheni Sekla Hill Studio. Njoba ngishito ukuthi akusithi ivakashi. Usukuvulele kahle mawuvulele umsakazo wakho iRadio Scoop la sakata eSekla Hill kaManzini. Ya rocka la. Njoba ngishito ukuthi kunethi ivakashi tami lethi ngivakashele la ngesekudla sami sekunalelinye cha. Njoba ngesenqele sami yokuhleli lapha umfoka bani kocha? Umfoka Zulu. Ngesenqele sami ukuhlela umfoka Zulu ngesekudla sami sekunalelinye cha. Ngawucela kusho ukuthi lisho lethi ngibani wakabani kophi? Ngiphila Sande Mthethwa eNgwenya. Phila Sande Mthethwa eNgwenya. Siyakuvusela emsakatweni weRadio Scoop. Engabe uvengani ukuthi kunalomsakato lona manje sosemoyeni? Hawu siyahlola lapha kuboma Facebook siyabona cha. Siyabuya. Alright. Ngengeva yini umsebenzi wakho lo wendawo usafunza noma wendaba? Ngiyasebenza. Uyasebenza? Yes. Usebenzela kula usebenzela khona? eMbabane. eMbabane. Alright. Yini nje isifiso sakho liphupho lakho lofisa ukuthi kwendeke empilweni yakho usachubeka usakhula? Noma labanye ungicocela umfoka Zulu lapha wathi yena bekafisa kusabe ngumsakade, lo mnyafisa kuba umhlabelele, lo mnyafisa ukuthi mina ngifisa kuba ngitsotsi, lo mnyafisa ukuthi mina ngifisa ukuthi nje ngiqhekeze imoto teba, ufisa ukuthi lo mnyafisa ukuthi mina ngifisa nje kuhamba ngiqalisa. Ngiyabekeza mfana wasekhaya. Hayi ngifuna kuba ngusomabhizinisi kodwa nje kakhulu kade ngifuna ukuchubeka enkosini ngishumayele. Ushumayele. Okay, lijale selisenzisiwe vele. Ijali sensisiwe. Alright. Ngabe sontweni uya kuba ne youth choir ukhona yini ku youth choir? Angisilo waphiwa kahle lokuhlabelela kodwa nje kukhona lengwendawo ebandleni lekungidlala lesikhunda ngayo uNkulunkulu. Khona lokwenta lokuncane. Lo lwayithi. Sengishela ukuthi khona nje ukuhlabela lokwentako uyazama ukuhlabela noma sowunayo idisk noma kwentekayo. Sishaya ama poems baba, shumayela ngama poems. Ngama poems. Sinayo iCD lephumile. Sona iCD lephumile. Le CD yakho ithini? Ithi ungubani yena. Ungubani yena. Alright, ngiyayibona iCD embi kwami lapha ithi ungubani yena kuna Phila Sande and Wawa Sande. Ake ngiyiphakamise. Matita
sikhonza indoda yempi, sikhonza indoda yommangaliso, sikhonza ikutana, sikhonza ikakaramba, sikhonza uzimu, sikhonza usokulunga, sikhonza insimbi ezinye izinsimbi, sikhonza uMadini. Akaselwa, akazeli, akalali, akaphathwa ibhabhalazi, akalahlekelwa inetwork, akashiywa na isitimela, akana stress, uMagida igama lakhe. Iyangidida le ndoda, ingunkulunkulu baba, ingunkulunkulu indodana, ingunkulunkulu. Uthethe ngomfo kabani kaje? Phila Sande Uphi lo waWasande? awasanda ukhona Lokushothini ma-twins nje. ma-twins enkosini Enkosini. ma-twins enkosini Alright mfana mntana. Le ngoma lena uyicambeneni lesiti yakho lena? iphuma manje Ngameyi. sirelease manje ngameyi. Okay, usene demo nje kuphela. Seyiphumile Ngiyibona seyisiti iphumile inyalo ngameyi. Lokushothi ingimale nje mawufuna story itholakala laphi nakuphi futhi? isemgavuza ikhona Foursquare. Foursquare. Ingimaleni lesiti yakho lena? bayibita abo 65 bayibita abo 70 emalana. Alright, bathi bayibita abo 65 lenye bo 70 njoba over mlalelo sekhaya kusidenvo ihlanganisiwe Jealous Town awulalela. Hamba khululekile indoda yesine ungathi indodana kaNkulunkulu wase uyehla uNebukadnezar wathi Shadrach, Meshach, Abednego umane sithandweni somlilo ngokuba bhekani ngiyazi manje ukuthi nine izinceku zikaNkulunkulu ophilayo uNkulunkulu enimkhonzayo unguMadini. Letho wakho uNkulunkulu yiletho wami. wami. Yeke lesithi mlalela likhuluma ngale jaku nguphiwa Sande na waWasande. Ake ngufunzele ingoma leti khona. Wakho umhlatshelo. Track number 1. Mina khulula zakho wena. Track number 1 uthi Madida. Letho wakho uMadida. Uyele ngimdlala konyaka. Ungenzani mfowethu ungikhumbuza Una track number 2. nabaprofeti bakaBhali Ithi uyamazi na? Jehova matho Una le question mark lapha ekugcineni. uNkulunkulu kuqala aphendule ngomlilo. Track number 2 lo ngikhuluma ngayo. Base kwaba semi. Track number 3. Impendulo. Oh my God. Naye uthi ungubani yena. Wezwakala athi Angithi ke yes ungubani yena. ulele Kanti track number 2 uthi uyamazi na? Jola noma Ayihlanganisiwe Jealous Town. usambisa akubanga Track number 4 akubanga namlilo kanti unjani uBhali madoda. i-taste ishintshile. Awumadoda. Shaya iphone number yasezulwini uJeremiah 33 verse 3. Bese kuba na track number 5. Ngisakukuphela Track number 5 uthi vuka chawelelihle. izinto ezinkulu nezifihlekileyo ongazazi. Gijime nge track number 6. Jehova uNkulunkulu kaAbrahama nokaIsaka. Track number 6 uthi you are great. Uthwela nguNkulunkulu kwaIsrayeli nokuthi mina ngiyinceku yakho. Track number 7 uJehova ungmalusi. Lakho ngiphendule Jehova, ngiphendule ukuze Track number 8 ungesabi. wase uyehla umlilo kaJehova wawuqeda umnikelo wokushiswa abantu bawa Track number 9 yena yedwa uMadini. ngakwati useli Ingani wadidila amafilimu. hlwelini. Awababa lethembe. Ngakwati uselihlweli. Yebo ngakwati uselihlweli. Ubeka kodwa iqhawe Uthi awuba nguMadida. uze kimi ngendoza WaWasande naphila Sande. Phiwa Sande na WaWasande. egwele amandla Hlanganisiwe lento Jealous Town. ebulele Usukuvulele kahle mawuvulele i-radio scope. uzakini Gijime ngiye kunombolo 10. ngomkhondo nanga Uthi umshado. ngizakuwe ngekhaya Track number 11. kaJehova sebawothi Kufa. madoda ngokuphazima kweso Track number 12. Goliath yanqobe kaJehova I-instrumental ke le. Baba nansi inkuni, yabona mfana wa baba nangu mese, yabona mfana wa baba nangu umlilo. yabona ndodana yami Kodwa iphi yona imfana yomhlatshelo? thula ndodana yami uJehova uyazi uAbrahama wayekhuphuka kancane kancane noIsaka ngala kwentaba. noJehova wayekhuphuka kancane nemvana ngale kwentaba. Oh Nkosi, ngokwezi lakho yamhlaba lo mfana. Abrahama stop, beka ngiyazi manje ukuthi wena uyamethemba uJehova lokhu kungangigodlelanga indodana yakho eyodwa. uAbrahama Uthethe ungiphiwa Sande kodwa kwabani okamthetho mase. Phila Sande mthetho Jobe Nyambozi Dingiswayo. Ihlangene lento lena Jealous Town. uthiwa
akongitshele nganathi ingoma nathi kuna nang track number 1 uthi ungumadida awungichazele nje usho kuthini usho lo Jehova ungumadida noma usho kuthini sithe siyambuka sathi simbuka ngala sambuka ngala sabona ayindvodza ledida nako nasithi nje uNkulunkulu ungibabe abe indvodzana abe ngimoya ongcwele kuyadida lokho nasithi uhambe etuke emandi kuyadida lokho yena nje ungumadida la kwenda konje kuyadida. Alright ngiyakova mfana sekhaya kuna nang track number 2 ithi uyamazi na uconze kutheni ngaleyo siyashumayela kakhulu siyafakaza kakhulu then siyadibuta umbuto ukuthi sikona lokhu nje siyamadla ukuthi ungibani siyathi ukuthi sikhuluma ngabani na sibutana nje lo mbuto ukuthi uyamadi nalo lokukhuluma ngaye lohlabelela ngaye loshumayela ngaye awu Jobe Nyambo sidingiswayo Jobe Nyambo sidingiswa akangimtetele le track number 2 kwakhe yonke injalo yavela ngokubhodla kwakhe ubumnyama babalekela ukukhanya wabhodla olwandle kwaphila izilwane zamanzi wabhodla ngaphezulu komhlaba kwaphila izilwane zezulu nomhlaba ngezandla zakhe wabumba umuntu ngomphefumulo wakhe umuntu waba isidalwa esiphilayo uyamazi na lo esimkhonzayo Yebo ngiyamazi kule ndoda ethe ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami ungazenzeli Jobe Timsayo track number 2 lana bengumdonsa track number 2 lothi uyamazi na zini phansi kwamanzi ungazikhothameli ungazikhonzi ngokuba mina nguJehova uNkulunkulu. Alright track number 2 ku isigijime Jobe Nyambo siselapha track number 3 uthi ungubani yena uconze kutheni ngalokho Jobe Timsayo lapho ke sengilapho sesimchaza khona ke sesichaza lobunguye bakhe sithi nguzimu ikakaramba ngusokulunga ikutana sithi akayenri akalali awu madoda Jobe Timsayo Jobe Nyambo akangimtetele lo track number 3 ungubani yena ungulizwi ekuqaleni wayekhona engulizwi ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenoNkulunkulu akuvelanga lutho ngaphandle kwakhe waba inyama wakha phakathi kwethu sabona inkazimulo yakhe engakabikho ubaba uAbrahama wayekhona yena ungulizwi likaNkulunkulu utshani buyabuna imbali yavuthuluka kepha yena umi kuze kube phakade ungumlomo ongaqalimanga izethembiso zakhe ziqinile kuyawudlula izulu nomhlaba kodwa ulizwi uyakuma kuze kube phakade izintaba nezinkanyezi ziyawushabalala imibuso enamandla iyashabalala kodwa awungayiva lento Jobe Timsayo ihlangene madoda kuna track number 4 uthi track number 4 taste ishintshile yini manje le taste i-taste singafanisa kumbe nempilo yethu lesiphilako noma ema-behaviors ethu sithi uma sekufika eJesu yonke into iyashintsha kushintsha i-taste ushintsha ukukhuluma ushintsha kwenda uma sekufika eJesu kubona konke nje lokuphatha kuyashintsha ngoba i-taste ishintshile Jobe Timsayo Jobe Nyambo labanatha emani asemara ngayitolo bawathola ababa kepha laba wanatha ngakusasa sekufakwe umuthi bawathola amnanzi amtoti i-taste ishintshile labamgcina ekseni umfati waseSamaria bamgcina amunyu kodwa labambona nzambama bambona umfati agijima liSamaria lonke athi ngikhululekile kodani nginikhombise logucule tindvo kimi niyangibona nje i-taste ishintshile Jesu naye wayemenyiwe emshadweni wasekhana kwaphela liwayini wakhala Jobe Timsayo Jobe Nyambo salemane wendela ngixolise ngaleyo feedback emlaleli eqhamuka lapha emva kwami Jobe Nyambo sisuka ku track number 4 siya ku track number 5 ku track number 5 vuka chawelelihle awungichazele ngalela sibuke impilo lena ngayibhala nalele emakhaya kwakumadima ngangibukile namachawela amaningi lebesishuqa nawo kufaka nami ekhathi sengathi usathane sofuna kuwina but kwaba khona lokuthi uyathi thina we are not quitters thina sibiyele emuva sathi nje vuka chawele lihle uyibambe akunanzaba ukuthi sekwendekeni kodwa nje vuka uyibambe lisekhona ithemba lesibili nelesithathu Timsayo Nyambo Jesus is the way the truth and the life bewathi na uthi esadeni sasimakathi ungumcibisho ethimini yasekhaya ungumshayi magoli pho kwende njani kusho bani ukuthi sekuphelile ngawo vuka uyibambe chawelelile
uyatati ukuthi ungubani na noma nawe ufana na Gideon lo wathi bona angilomncane bani ingelozi yenkosi ithi Jehova unawe khaweleni nemandla empini uthenjiwe emaphutheni akho inkosi iyakubeketelela buka ku wrestling Rafaela ushaya phansi kathathu kube kwehluleka kweUndertaker kodwa inkosi ithi noma ntono takho tibovu kangakanani titoba mhlophe njengeboya bemvu noma tigcwele umhlaba wonke uthembekile kukuthethelela akasoze akudele ngakho vuka khawele lihle uyibaba vuka thawule lihle uyibambe ubukiwe uyanakekelwa tikitsikitsi madoda ihlangene lento ngicinisile ihlangene la ngisakatha khona umlalelo sekhaya ku Radio Scope kaManzini ngihlele khona eseClass Hill Studio loginiwe ekhaya tithi likhona lithuba lesibili nelesithathu sihlobo sami sitha sami ungaginga mina ngiwile ungabukisi ngami nangishelele uyabona lengoma ikhala la njengoba ngishito ukuthi kugcwele la studio ngendlela elimangasako khona lengibabona bavuka ngomoya bayawo tendeka tindvo umlaleli la ku radio uyabona kunebantu abakholwa kombamba umbona umuntu aculeka phansi kunemajala ngibobona sawa la Jobe Dingiswayo ngiyagijima ngelapha yena ku track ngigijima ngelapha yena ku track number 7 uJehova ungumalosi uJehova ungumalosi uconze kuthina sithathele kumahubo 23 kuthi uJehova ungumalusi sibuke lapho sihambe naye khona sathi ngempela uJehova ungumalusi sithadeka tafula embikoti thathethu sine sihlale sidle sifake fork and knife timangale tona Jobe Nyambozi Dingiswayo uJehova ungumalusi wami angikweswela ngicebile kakhulu manginaye ngiyimillionaire manginaye umalusi wami umalusi kaIsrayeli wahola uIsrayeli njengomhlanga uhlezi phezulu kwamakherubi ubutha amawudlu akhe uma ekhathala endleleni uwathwala wakho nesifubeni unguNkulunkulu wokuthula ungumalusi omkhulu wezimvu ngegazi lesivumelwane esiminjalo ungumalusi omuhle ungumbonisi nomalusi womphefumulo wethu ungumalusi omuhle uyangilalisa emadleleni aluhlaza uyangiyisa nasemanzini okuphumula uthi yena ngiyawuzalusela izimvu zami semsakatweni la endansi kaManzini lesakatela khona eseClass Hill Studio ngihleli nemfoka Dingiswayo Jobe Nyambozi nami semva ngithathekile njengoba uLuyiva lifiseliya ngekuya liyashabalala ngithathekile manje alright ngiyayiva lengoma ethi ungJehova ungumalosi wami mangihleli kuye ngiyimillionaire hey madoda ngiyimillionaire uyayiva lenza ngiyatibona tinqoto yami yabhanyata lapha ku lapha yana enombolweni yami ku 77130886 ibhanyata njalo bafana basekhaya ngiyamthatha nginifake emoyeni ngicela nibambe kancane ngiyathi niyafuna ukuqoqa nalejala kaDingiswayo ngiyamthatha masinyane nginifake emoyeni noko ke asesichubeke eDingiswayo lapha yana kunana ngiya track number 8 ithi ungesabi sisho ukuthi noma ngabe yini kwakho lokuthethwe ungesabi noma bebakhona labafuna impilo yakho kusho uJehova wathi ungesabi 365 days eminyakeni ungesabi lempilo obhekene nayo ungesabi ukhona Jehova utakulwela ungesabi usho kanjalo mfoka Dingiswayo ungesabi ungatilweli kulempilo lokuyo manje ukhona lo mtsala wetinsuku unguye itolo unguye namhla unguye nakusasa owakuvusa wena Swaziland nowakusekela wena South Africa wakumisa wena Africa uthi ungesabi ngoba ngikuhlengile ngikubizile ngegama lakho ungowami lapho udabula emanzini amakhulu awunawukhukhulwa lapho ungeniswa emlilweni awunawusha ngoba nginguJehova uNkulunkulu wakho umsindisi weAfrika insimbi edle ezinye izinsimbi ungesabi mzalwane ungesabi be still and know that he is God ungazibulali ngokwenzekile ungakhali ngokulahlekile khululeka ngokuthethwe ngokuba this is the season of repossession a season of recovery a season of umsakato yakho lonosakateni yasikaManzini eseClass Hill Studio ngisakateni maswathi laseswatini kangwane mangabe ufuna ukusenda imessage ungayisenda ku 7606
7885 noma ku 76053525 kodwa ke mangabe ufuna ungenela enene kungena ku 77877130886 yoba solo babhanyathe njalo balaleli ngiyanivulela balaleli lane ningene nicoce nalejaya emakhaya nasemadolobheni mangabe ushaya ngale kwelithaka kumplaza lo +268 bese ufaka inombolo lezi la ku lesi 77130886 mhleni na Jobe Nyambos lapha uphiwa Sande uphila Sande yes umfoka mthethwa nguye lona nohlabelako uhlabela akasiyethwa nona wawasande umfoka mthethwa boJobe wakabani wasande wakamthethwa vele wakathabethe yena alright ngicabanga ngathi Bonyambo sebonga siyagijima Jobe Dingiswayo siyalaphana ku nombolo 9 uthi nombolo 9 ngakwadi uselihlwile esiswini samakhe lapho sithi uNkulunkulu uyasadi kakunenzaba ukuthi empilweni kuhamba kwentekene ora uNkulunkulu lokho la kubumba yena uyakwadi futhi kutawuba nje njalo ngoba akubumba yena sithi noma asibita ke ngoba usilanze intweni letinenge sela tinto tethu wasibita ngoba asadile yena wasiniketa emathuba ngasafa kodwa ngoba yena wasadi wasibita angeke size sibaleke satiwa nguye futhi asishaya uvalo ngoba sabitwa nguye wasadi sile kubomake bethu Jobe Nyambos Jobe Dingiswayo kodwa kunendoda leyathi isicalo lesiphetho semuntu umvelikhani kwathi kusuka nekuhlala kwethu kwathi limuva nelikusasa lethu indvodza yetimanga indvodza yemihlolo wena imihlolo wena loku ordinary kube extraordinary wena loku natural kube supernatural knows the story uyabati bakhe ubati ngemabito bodokotela uyabati bameli bothishela bonjiniyela ema-architect bonke uyabati wabati basemahlwini there is why it doesn't take no for an answer uma abita umuntu ukhiphana emahlathini noma ngabe ungithishela lo ungqongqoshe kwani noma ngabe ungumakhenika lo liququdu kwani noma ngabe ungumholeli lo liququdu kwani noma ngabe ungumfundisi lo liququdu kwani kodwa wakwade yena usesesiswini samakwakho kuthi uyawuba yini ungabayenga nje abantu uthi ungumfundisi wena kana udlala ngawo bayenge abantu uthi mina ngiyini nesontweni kana udlala ngawo kojeno yakwadi unguye itolo nguye namhlungwena kusasa Jobe Nyambos sigijima siya ku nombolo 10 nombolo 10 uthi umshado indzaba lenkulu la angikakashadi kodwa nje ngibukile sakhuluma nebantu labasha ukuthi umshado sengoba siyakhona emshadweni sithi iphathe kahle ngoba sisaya emshadweni singavumi nje kubanjwa noma ngangibani uyasibamba noma ngangibani uyasibamba kuze kufike nanga emaphoyisa ema-fingerprints akhanze ukuthi nebase Mozambique bakubambile eBotswana eNigeria wona nje ubanjiwe ungavumi ukuthi ube imbongolo yaselokishini nabani ufike nje uyagibela khona uyehla kodwa kuna ube imbongolo lebhakela sikhuluma ke ngemshado ukuthi nale emshadweni phela boba bebethu Nkosi yami siyafuna kuniva nebabide labo make bethu ngabo mayidala ngabo mayilava yebo kunjalo Jobe Dingiswayo umshado waqala ensimini lapho Adam ahlanganiswa na yavuka indvodza yamangala lendvo lenhle leshaya ngemehlo lamhlophe ungathi lubisi yamangaliswa ngulendalo lenhle kangaka yathi yebo imfene ngiyinikile ligama ngayikhomba ehlathini ngobe ayifani nami nenhlanti ngiyinikile ligama ngayikhomba emandini nenyoka ngayikhomba emgodini kodwa lo lithambo lemathambo ami yinyama yenyama yami lubambo lwami kube kunamuhla ngabe wathi lisweet lami lemkhuhlane iyogurt yami ichocolate yami ipizza yami ijuice yami ucheese and polony wami my everything my ham and cheese my honey my one and all yingako namhla simemetela ukuthi lothole umfati uthole into lehle ngisho iBlackberry mina ngiyadibuta ukuthi ingabe lothole masihlalisane uthole ini ngiyadibuta ukuthi ingabe lothole makhwapheni uthole ini ngiyadibuta ukuthi lothole sugar man noma sugar daddy yena uthole ini awu Nkosi yami uthole likhwekhwe yinkinga leyo mfowethu nawe dadewethu uNkulunkulu uyacabanga ngawe unemicabango nemihle ngawe hayi wekukuniketa inkinga kepha yekukuniketa into enhle musa kufostela kukhona kwakho ungavumi kwendiwa iwaiting room lapho wonke umuntu afike ahlale khona kwesikhashane nakufika ibhasi yakhe akavalelisi ugijimela kuyawugibela ungavumi kuba likhabishi lasemakethe wonke umuntu ufika aliphakamise uyabona le ngoma lephumako le
khuluma ukuthi uyi-chocolate sweet lamini umkhuhlane uyi-blackberry. Alright, Jobe Tingswayo Nyambos siyagijima siye eTolo laphana ku track number 11 khuluma ngekufa. Siyahamba baba. Umvakati lungiselele thina sonke siyahamba. Njengoba nje sathathwa emhlabathini siyawubela njalo umoya wachamka uNkulunkulu utawubela kubabe uNkulunkulu. So siyahamba noma namhla singahambela eTulu noma namhla singathwala singamati uNkulunkulu ukuthi ngubani. Kodwa nje siyahamba kube abantu bahlakaniphile ngabe bayazindla ngesiphetho sabo isho njalo le ngoma khuluma ngekufa madoda futhi njengalokho kumiselwe abantu bonke ukuba bafe kanye emva kwalokho ngokwahluleka bazalwane lena into lemiselwe labakhulu nabancane labafundzile nalabangabafundzi dinjinga netimbulo akunandzaba ukuthi babe naye kumthethe akucela ipermission uthatha manje akunandzaba ukuthi niphumile niyifamily ngemoto ngenkomo nje imoto igocane ibe yincane akuna order yokuthatha emndenini emangweni noma eveni nalokhuleka kakhulu iyema kakhe lithemba nalone mathemba lamanye indlela yendlula kakhe imisiwe lelo imiselwe wonke ungathi ngiyamuva lo mdala wetinsuku akhuluma naAdam athi ngithi thukuthuku tebuso bakho utakudla sinkwa sakho ute ubiyele emhlabathini njengaloku wathathwa kuwo ngobe ungumhlabathi utawubiyela emhlabathini athi umshumayeli luthuli lubiyela emhlabathini njengoba belunjalo umoya ubiyela kuNkulunkulu kumnikani kufa kufika kubantu bonke akunandzaba bongahambela eTulu akunandzaba ukuthi namuhla na uhamba uphuka tintsamo ubukwa wena noma singatembatha letiduri letimpahla sihamba ngetaka timoto sihlale kubosuka akusumsakato tingolo kodwa ke siyadidlala tingolo soloku silalele iCD lapha ya Phila Sande nanawawa Sande lo munye wakamthethwa lo munye wakamaseni babusisiwe labafi bafela enkosini uyabona kufa akufa. Alright soloku sihlale kulo msakato lona ngithi kodwa lo munye wakamthethwa lo munye wakabani wakathabethe. Alright sesiyongena engomeni yekugcina lapha instrumental ikhuluma ngale instrumental lo track number 4 track number 4 mlalelo sekhaya uyakhumbula ukuthi i-taste ishintshile i-instrumental yakhe lena lokusho ukuthi le album lena ina 12 ngoma including le instrument ina 12 ngoma including le instrument bathi 65 emalangeni esitolo siyake manje sigijima siya lapha kunombolo 12 yebo siya lapha ena kunombolo 12 la siyawuthola khona instrumental Jobe Tingswayo yini lo ngathanza kokusho njengalesi lokuseni yakhile lena yini lo ngathanza kokusho kumlalelo sekhaya lengathanda kokusho ukuthi into yaNkulunkulu lena ithandazelwe ku track number 4 sithi uNkulunkulu sewenda into letinsha indlela lensha lena yekushumayela lapho sikhuluma khona ngama poems na ungalalela nje kunema message lathinza kakhulu wonke umuntu uyathinzeka nalojabulile ikhona yakhe nalodubutekile ikhona yakhe tonke letimo letikhona ikhona yakho ungayilalela nalo uyile lova ngathi soyadzinwa uma kuthiwa akiwe esontweni ikhona yakhe letamvusa khona lapho naletakuqinisa mlaleli ekhaya ikhona lana konke kwakho lokufuna ukukhona lana sisindisiwe sishuma ivangeli laJesu Kristu. Yebo mlalelo sekhaya siyashumayela kulomsakato lona sinenhlanhla lamhla sivakashelwe lijale selisinzisiwe ngegadi yaJesu kusinziswa kakusiko lokuyesonzweni kuphela kuthi umathi ukuthi unguye itolo unguye namhlanje unguye nakusasa wafela tono tethu lokusho ukuthi mfana wasekhaya uthi lena ngilena uyithethe ku track number 4 le instrumental yakho lokusho ukuthi kona ngiyawubela kulo track number 4 mlalelo sekhaya sengikuvise ukuthi engabe track number 4 yena ugijima kanjani simova kanjani emakhaya i-taste ishintshile ungathi uyangadi ngoba ungibone itobo ngoba namuhla i-taste ishintshile ungayi ngalokubonile itobo nalokuvile itobo ngoba manje i-taste ishintshile labanatha emani asemara ngayitolo bawathola ababa kepha labawanatha ngakusasa sekufakwe umuthi bawathola amnanzi amtoti i-taste ishintshile
labamgcina ekseni umfati waseSamaria bamgcina amunyu kodwa labambona ntambama bambona umfati agijima liSamaria lonke athi ngikhululekile wotani nginikhombise logucule tintfo kimi niyangibona nje i-taste ishintshile Jesu naye mlalelo sekhaya kubemnanzi kuhlalisana nalojala kaJobe Nyambosilala kaMthetho njengoba ngishito ukuthi emajala lapha agcwele ngendlela lemangalisako lijala kaZulu solo kunalo likhona eceleni kwami la lihleli ngibona ngena nemphathi stage lapho umfoka amazibuko ngimbona naye uyangena lapha enyondlo oba ngiyasho ngithi hayi khona tintfo tshintshile madoda ngimbona uyachamuka lapha umphathi stage ngiyasho ngithi hayi le ndlu itawuhlangana noko ke kunelijala kumasi la kaZulu lesolo kuhleli njalo eceleni kwami noko ke ngiphakama nengoma ngitosetha tintfo tami ngibafaka kanye studio wena uyangixaka uqala ngeliwayini nje ugcine ngaleli mnanzi kakhulu ase ubheke manje ngani ungakhohlwa ukuthi lendvo lena lekhala ko lena iproduce ngumuzi umfoka Masina kanti irecordwe eDemdem Studios hlangene lendvo madoda jealous down hayi kahle show mina mshoko ngisendazi kamanzini la ngisakatha khona sakatele maswati laseswatini kangwane sivesa kangwane semhiba hayi bo madoda indzaba i-taste ngiyabona solo kuniphanyathi njalo sengidonifake la ineni bekuneni bambani kancane tshela mina kwende njani msawami engane sivesa kangwane semhiba ebusuku akusendeki kunuke bantu bakumala duma basha latelana babe ngibanjiwe bantu basesimonye banotela bafanana nathi leki akusemnanzi namuhla bemoneni balilitela i-taste bebhunya mamoyitela njalo ngalesina zodwa mfanami kwende njani bendlala mbibahlahle emehlo sonke emalanga akusendeki bakazombotse bagathe umthetho kanti vele yini benkamazi bathi lithandwa lazukwalisebenza ingeniwe ingadlangadla bengunebulandeni bayisa sithathu lizulu bathi uthijeni uyamthulo ya wenyama yonke tinsabata kangwane etimakhelekethe akholwa ngehlitiyo uthi Jesu mthamba mana nafuthi uhlalelene sinziswa kwakho tabadele simakathe kwengamelene taste man ishintshile tinsabata emthimba nekopolo cha emahela famisi ukuthi shelele ekhaya kini tinfombi takangwane tilomo tiyacobetela hamba nami sekujikeni tinfombi tasesitekubeka sekubose simonika bengiye betidla bojelele emakheshi nendvozi yangitshela betihlala bagogo simelanga kumkhokho bekunathela bonke izindlela kubopesene taye embabane bekunabo sesifombi taste ishintshile bebamba noma mesmodel bebafaka ama-rubber shoes nema-16 valve kumbe ngiko kamanzini bekase kunabo mrikho kanti asaphe bebagawula ngetimbazo letinganamphini ngam bebanabodokotela ayikho lendzaba yemabovathana tingabe setemva sicisha lilanga ngitsengisabha tengwane tenyeletela ngashaywa ngumbane lovela tesikoti tsheletulu lithi uyela kumkakho te-institute timise inhlitiyo ethi mama tenazarini tinzabulalivalo bayashinda i-taste tasewulempisha twenemfundvoshiya babako kube bobabe laba alright eceleni kwami ngasencele sami lapha kunayo umfoka Zulu ngayisekudla sami sekunemphasi stage kanemshelo wakunejala kaMthetho ngidabafaka elenini noko ngizaqala ngejala kaZulu lapha umfoka Zulu uva kwamba njani nje ngalejale awusochaze ngana isitile esicetha kuyilalela la msakati lomuhle namhla sisenhlanhleni lenkulu ukuthi sihlangane nalendodza lena lomfowethu lona losinzisiwe lo ngumntana kaNkuluNkulu lendvo lena lendwe eMaswati mfowethu ikhombisa kuba nemandla kakhulu and ikhombisa ukuthi eSwatini nathi sesilabanye bantu esikhona kutimela kule live lethu ngoba nasithi siyabuka nje siyabona ukuthi labantu laba nembala le lomsebenzi abasendele wona ukhombisa ukuthandazeleka ukhombisa kwenteka konke lo nkulunkulu kabathume kona balihambisa livangeli ngempela labantu laba babantwana bakaNkulunkulu ngalokuphelele sibonga kakhulu nje ukuthi umsebenzi wabo muhle kangangokuba sonke silapha nje siyawulalela and uyavakala emakhaya and ngalendlela esiuva ngakhona kuyabonakala ukuthi sonke sibaliwe umdzala umncane ungakanani ulungele ukuthi ungawulalela lo music ngalendlela bende ngakhona siyawabonga leMaswati kakhulu ukuthi nawo sekakhulile ukuthi emusic usafana nakadzeni abekade silalela khona imisakade yangaphandle kodwa namuhla sinalela umsakade ingoma debantu laba tiproduce kangwane babahlabeleli balakithi kangwane indlela ngiyifisa kona nami emlaleli lasekhaya ukuthi
producer ngoba kakhulu thina lesitakwana kulo msakato lona sidabe sipromoter lama artist ala ekhaya eSwatini kaNgwane njoba sibathanza siyanithanza bahlabeleli bakithi bakaNgwane ekhaya eSwatini khona na ingoma lengibusisile track number 7 ithi ikhuluma ngokuthi lengoma uJehova ongumalusi wami angiyokweswela noma ngabe ngihambe esigodini selithunzi lokufa ngeke ngisabe lokhu ngobukena unami unguye itolo unguye namuhla unguye nakusasa ngijatshulisa ngilamagama lathi eBhayibhelini umsebenzi la uqalile unemandla kuphelelisa Dingiswayo Jobe Nyambosa nayi le demo lesidile na iphumile ngabe nene kuma roadshows zenu ngifisile kuyimema eRadio Scoop na noma kanjani kufanele ukuthi bekhona sekungaba nje roadshow ngaphandle kweRadio Scoop. Yebo mlaleli sekhaya njengoba over nokweceleni kwami la sekuna manager ngibona udirector wala umphathi stage sovele uthelekile ukhona la eceleni kwami ngiyaxoxisana naye umphathi stage siyabona sovele uthelekile la Zips Promedia ngabe Zips umfoka amazibuko nguye umqambi nemsungulu waso lesi stage lesi sovele uthelekile la ngiyambona uma ngathi nglabantu labangaka e-studio ucabanga ukuthi sector gangwa phansi stage into kokudonsa uzogujima msinya uvele ngala ngoba siyasebenza la. Sibonge Nkosi sibonge DJ Moneymaker njengoba silapha kulomsakato lobonisa ukuthi uyarock sibili kwasho bafana baseJozi. Siyabonga nokuthi sesikhanzela amanye amajala lapha ngikhanze umfoka Zulu la. Naye lomnye lesimatiko ukuthi utawuba ngemva kwalembhobho nje masinyane. Sengikhanzana lenye indvodza lenyatiko la ngeke ngayibona ku TV le ndvodza le la. Bathi ngwawasandi. Beyivele njena ikhangisa ngayona lesidi ayihambisana lejala bathi ngiphila sande. Sikuyasho lokuthi kukhona lokwendakalako kuyachubekeka kuhle impela lapha e-studio Dlamini Wekunene. Njoba mazibuko lejala likubonakaliseka ukuthi lija njoba washo umphathi stage ukuthi siyabe sipromoter wona ama artist akithi kaNgwane njoba ukuleminye imisebenzi ethu lembabane lapha yana ekuswazi television sokathi kakhulu khona ku breakfast show eksene ngabe lejala soke wahamba yini walifaka nakhona ukuthi libonakale ku breakfast show na lejala ke lavela ngathemba ukuthi icishe nje enyangeni lendlulile sammema weta vele nalo mlingani wakhe so bantu labanengi bathanda kakhulu ke letingoma tabo noma lama poems abo laba wendako so bajabula impela njengoba sibona ukuthi cha kuyaqhubekeka ka Radio Scoop sisithine let's talk bese sithi more music isho ukuthi let's talk but more music isho ukuthi music lesita promoter la promote bakaNgwane music lo ufaka ekhathi tenkolo temdzabu nalo lonke nje ihlobo lotaba khona sisizama ukuthi sipromote noma ke sidlale kakhulu umusic wakuleli lesitawuthi khona about 80% kufanele kube wala kaNgwane then ngilele eminye sekuhamba nje letaqhamuka kutotonke inhlangothi noma kuyo yonke imikhakha yale live noma ke yemave la khona kuleli Africa noma ke emhlaba wonke. Mawubona mphathi stage bantu bagcwele kangaka la e-studio kufikeni kuwe mawabona nje bangena la ngaphandle awacabanga ukuthi ngabe khona isebathu omhlasela ngekhathi ngivele ngasola ngathi hawu kusho ukuthi sekuvele sekuyaroka njengoba nebafana baleJozi la besikhona khona ngoba sike sahamba nelijala kaZulu lapha besiyongena le ma conference onekusakada lapha eJozibela eSentini kunenge la kukhanza ngevana yathi mageba kani kaNgwane sisemva kangaka nathi usuyalalela lapha ku SABC bachaza lokuthi basebenza kanjani uvela ubone nje ukuthi no kuyasebenzeka lesingakusho nje sikhuthathe nalendvodza lesikhanza la studio le yakamthethwa nophila sandwa kamthethwa ukuthi majala semancane cha cishe enta umsebenzi lobonakalako ngithi nangithi ngiyayibuka la ngikhanza ukuthi akunejala kamasina la leli belihlahlandlela ku ekwakheni ke le DVD yonke sekuyasho ukuthi cha kukhulu vele lokwentakalako kuleli vela kaNgwane kuyasebenzeka impela njengoba nje nayo ingoma yabo uyiva ukuthi i-taste ishintshile kusho ukuthi i-taste vele yashintsha nakuyita kushintshela kusasa nangabe kashintshi namuhla ku Facebook mfoka amazibuko bayabhala bathi ubengimadida wena bathi sowudide abantu abaningi ucale ngeZips Promedia walandzela wachubeka phambili nyalo sowuvulena sestation lesikhuluma kuso njengoba silamva kwalo umbhobho nje emva kwaloko futhi phindze kuyatholakala ukuthi usafuna usengagcini la awukemi la ufisene ukuthi uvule umsakato lotabo wamabona kude ubadida njani ngikususela lokho kuna ingoma naye ngiyathemba mphathi stage ufike emva kwayiva sengiphakamise kancane uNkulunkulu moyo ngwe ihlale ezulwini ihlale ezintabeni ihlale emhlabeni
ufunyaniswa ikhona ngazonke naphakathi kumuntu kumaditha lo Bengubani wena bengubani kuHerode uHerode akabekwanga isihlalo sobukhosi ngoba waveza imbuzi kodwa wayenamandla ehlakaniphile kodwa shem kwamdida ukuzala kwekhehla wayokuzwa izangomeni izangoma zathibula ethi zabheka phansi zabheka phezulu zabheka iningizimu nasenyakatho zaswaba zathi asikishe baba sididekile asimsizanga izazi kwaphela abantwana babafana Ngiyethemba kusiyafika lengoma lapho kwemlalelo sekhaya la ngihleli khona mina ngihlele indawo edolobheni ngamanzini ku Radio Scope ngisakadele emaswati laseSwatini kaNgwane amswati kaNgwane njengoba ngihleli nejala komthetho ngasekudla sami ngesencele sami kunemfoka Zulu kane khona la ecela ngomfoka Zulu senginayo umphathi stage njengoba bengixoxisana nawe umphathi stage la ngithi bathe nawe ungumadida ngibona ku Facebook ngabe liphupho lakho lithini nyalo liphupho lithi babe vele siyangena siyasafa ku net noma ke internet lapho khona utamthola khona Radio Scoop kusho ukuthi na ufuna Radio Scoop la ku internet uvele uthi www.radioscoop.com na ufika ke lapho utafika khanze imininingwane lemnengi nga Radio Scoop ukuthi uyini usilwane sini ungakhona ukusitakala kuye kanjani na ku Facebook lesikhona na ku Facebook uvele nje noma ngaya Google ufike ugooglishe Zips Radio Scoop utase soyakufaka ke la uthi mbamba lesilwane lesikhuluma ngaso yini utase ke soyakhona kulandzelela lokunengi ngoba kunema players la khona lapha na ufuna kulalela live ku internet utawukhona kulalela kodwa ke lesingakuchaza kumbe kuba kumlalela ekhaya ukuthi le station ngeke usithole la kaNgwane njenge SBIS kusitayithola ngema aerial utayithola nangani kodwa ke le utayithola kakhulu ngekuthi ube ne access to internet naso ugooglishileyo noma sokungenela lapha ku radioscoop.com ubese ke sovele soba nayo le access ukuthi ukhone kulalela lesingakusho ukuthi kutsemadvudane sihlose ukuthi lo msakazo siphinde siwuthole nabo satellite njengoba ke lesilungisa nje leneven laseningizimu Afrika cishe enyangeni lendlulile nakhona ke kuyalunga ukuthi vele sota usinawuthi lapha ku DS ukhanze kuna Radio Scoop efike ukhafade nawe uthole nje konke lokumnanzi kwelive la kaNgwane lokuqhamuka kaNgwane sibukela ukusenini baye bathi ngeSiswati sandla lesikufida uka usibhashi sibukele ukuthi ngoba singihulumende nami ngihulumende wakaNgwane sigaze ukuthi uhulumende wakaNgwane sikhona kumdlondlobalisa ngemisebenzi yakhe lemihle la yendako kule live kuthuthukisa intona ke impilo demaswati phinze sibuke nenzabata kaSadak ngoba sabunze sewelele mshiya lo wana semavenda khashane lapho khona utawukhona ku access ku internet kusho nje ngikona nje lesingase sisebenza kona kulamalanga akulalwa ke nawe ungaba ngifakazi ukuthi esikhathi esiningi ukhanze SBS studio sichayisa late singaqala ukusebenza ku Facebook sesikhona siyatholakala na ufuna ke kusho something ku Facebook just log on to Radio Scoop on Facebook kanti nangabe ufuna ke ukuvakashela le station la ku website uvele nje upress ukuthi www.radioscoop.com utase kuyabona ukuthi ukhomeza kanjani lapho mfana omdala asivele sishiye kanjalo ngoba kumnanzi impela lo takuva lapha kuchubeka nje ngoba kukunengi lesikuplanile Jobe Nyambosi eceleni kwami ake ungicocele kancane nje nayi le nangiyakho soyakhile Jobe Nyambosi tindleko tibengakanani kwakheni le city lena Tindleko tona tibetinengana ngoba nje timecile nje 10,000 lokusho ukuthi tece 10,000 emalangeni okay ngibobani labakusitile imbamba bawakha le ngitethwalele ngozi utethwalele wena ngitethwalele mina ngozi kube mithandazo nje lengosi yami engathi ngeke umuntu kakhulu kwenza imali kule mithandazo yamasana Nyalo longakucela esiveni nyalo yini longakucela nje esiveni ukuthi sikubambise kona njengoba labaningi bakulalela emakhaya ngingacela ukuthi abafike kubona ke save abafike bomgavuza bafike bathene hayi EBR ke kusebus rank akatholakala ebus rank akatholakala emakoneni
akude abantu labathipha nawo. Okay, Jobert ngisoya ukuhlaba lwimi nje. Ungathini nganaba bantu? Labantu loye ukhanze ukuthi seba yawakha lamadiski ekwakheni kwawo lamadiski sebawathengisa. Ngithi balimata umsebenzi noma balimata impilo talabanye ngoba kunengi lokwentekalako sikhathi nemali ekwakheni lo msebenzi ongaka bese kufika nje umuntu uyathatha so ubita nga 10 rand silimala kakhulu empeleni. Bengathi nje kusami asime njengepiracy sonke nje sithathe nje stance against ipiracy sisupportane siye sithenge loku original. Yini le mawuke weva nje kanjalo record yakho yini lokho weva lokuplan ngiyiphi plan lo icabanga ukuthi ngentiwa kunaba bantu lese bamoshela umsebenzi wemaswati longaka noma ke lo msebenzi wema artist nje longaka bese bona ba record bathengise etaladini. Ngicabanga ukuthi noma ikhona i-copyright act kodwa ke kufuna ukuthi ngathi inga enforcewa noma ke kube lemthetho engathi ingacina emaphoyisa asilekelele kakhulu kushanyela nje konke lokutholakala lapha emabhasi ngemakoneni ungathi singalekelelwa kakhulu nawe emaphoyisa ezinkantolo. Kulandzela ukuthi kunanaba bantu ke Jobert ngishayo nyambo silo ukhanza ukuthi baneba mabona kude babe emakhaya ema computers ukhanze ba writer kubo labo bangafuna ukuthi bentwe njani ngoba le music ukhanze ukuthi bafika nini bani support esitolo kukusupporta kwakho akusiko ukusupporta kokubulala ngoba uyofaka emshinini uyakhona kurecorda dayisa. Ungaba kuqela nje nekukhuluma nanembeza wemuntu ukuthi asekume lokho ngoba usuke ulimata lomunye lo muntu kusasa uletha lokuthide etafuleni lemndeni wakhe noma ke khona kule live la kaNgwane so uma sitawulimata nathi neswethwana asiyuze siphakame senginembeza kahle lo bese akhuluma nemuntu ngeke futhi umeluse ungene ekamerweni lakhe ukuthi nyalo u write in ubhene in ungeke usize sikwende lokho sesithi nje asitekhuteni thina lokho sekufuneka sitekhutheni sine Jobe Nyambo akuba khumbuzo kwegcina ukuthi idisk uthite itabang malini and ialbum yakho esibili mawucabanga ukuthi ayikhipha nini futhi. Ialbum yami iyatholakala etitolo bolakhe Sefo Mgavuza bayibita bo 65 bo 70 bo 75 ngokuhlukahlukana kuya ngaleso sitolo. Ialbum yami yesibili ngidayikhokha eminyakeni lotako kwamanje sitawusebenzela etukwe DVD. Mlalelo sekhaya labahleli khona uhleli endansi uhlele ulalela umsakatho lo sakatha ngesiswati usakatele emaswati laseswatini kaNgwane endansi eseklahile studio la ngisakatela khona emaswati laseswatini kaNgwane ngiyawuhlala nawe ke uthi kulamle leso sikhathi la ngiyobe sengihlukana nawe khona nyawa mangihlukana nawe ngiyobe sengiyaphuma ngesake ngijike manje. Contemporary music, tune into your #1 station, Radio Scoop. Experience Swazi dynamic culture with Radio Scoop. From relaxing sounds, soul, jazz, and more music from all over the world. Stay tuned to Radio Scoop. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Scoopy is the voice of the Kingdom of Swaziland, showcasing our Swazi dynamic cultural experience. Radio Scoopy. The voice of the Kingdom of Swaziland. Radio Scoopy. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. We're in heaven.
put to the ultimate test. 48-hour protection against wetness. 48-hour protection against odor. New Shield Sport. It won't let you down. My mother gave me the best advice on how to take care of my baby. Everything she learned, she passed on to me. And now, I'm passing that knowledge on to my daughter. Johnson's is specially developed with babies in mind. That's why our baby soap is gentle enough to keep your little one's skin smooth and soft while it's still so sensitive. 4 generations of mothers have trusted Johnson's Baby, and moms always know best. I'm so happy every day because I'm healthy and strong. Playing, jumping, here I go. Scott's Emulsion. For the healthy development of your child's brain and body, Scott's Emulsion has omega-3, calcium, and vitamins A and D. Ngabe bosovile yini ngenkampani yakuleli iZips Promedia Investment lekhicita emavideo ngebuchwepheshe lafaka ikhathi imicimbi yanoma nguluphi lihlobo imishado emaphathi tingoma kanye nema-corporate video etinkampani. Zips Promedia Investment bochwepheshe labasebenza ngebunono nangekwethembeka. Shaya nyalo ku76053525 noma 76085386 kanti ngalesi kwahlande ngu0826431452. nguZips Promedia Investment sikhonela kwenda impilo yakho ibe ngcono. Zips Promedia Investment badukulu ba Vendesport. Siyabonga bomhlophe bolonyanza. If you or a family member were to pass away right now, is there enough money for the funeral? At Hollard, we get you. That's why we now cover you and your partner for up to 50,000 Rand for burial expenses. And to make arranging the funeral easier, we now offer you access to a car for up to 6 days. You also have the option of your family receiving up to 1,200 Rand a month for a year after the funeral. Lastly, we offer you up to 10,000 Rand to erect a tombstone as a remembrance. SMS your name to 41299 or call 0800 151515. Terms and conditions apply. Hollard is an authorized financial services provider licensed to sell insurance products. Alright, inyalo sengida usasabalali bayamlase baselayinini. Labafuna kungena njengamanje khona lo safuna kungena thathe wethu lo kwewangena lapha yana phambilini uke wangena lapha etule mbabane athi ufuna kuphinza abuya vusele ihlobo takhe njoba labaningi bangena babhanyata nje layinini ngiyawuthatha la ngocala useselayinini nokake ngijike emakethe. If you or a family member were to pass away right now, is there enough money for the funeral? At Hollard, we get you. That's why we now cover you and your partner for up to 50,000 Rand for burial expenses. And to make arranging the funeral easier, we now offer you access to a car for up to 6 days. You also have the option of your family receiving up to 1,200 Rand a month for a year after the funeral. Lastly, we offer you up to 10,000 Rand to erect a tombstone as a remembrance. SMS your name to 41299 or call 0800 151515. Terms and conditions apply. Hollard is an authorized financial services provider licensed to sell insurance products. For the best entertainment and adult contemporary music, tune into your #1 station, Radio Scoop. Experience Swazi dynamic culture with Radio Scoop. For relaxing sound, soul, jazz, and more music from all over the world. Stay tuned to Radio Scoop. Radio Scoop. Radio Scoop. Radio Scoop. Radio Scoop. Hours a day, 7 days a week. Radio Scoop is the voice of the Kingdom of Swaziland, showcasing the Swazi dynamic cultural experience. Radio Scoop. Radio Scoop. The voice of the Kingdom of Swaziland. Radio Scoop. Another Mil G production.
Listen, From time to time, stay tuned to Radio Scoop for relaxing sounds, soul, jazz, and more music from all over the world. Stay tuned to Radio Scoop, powered by Zips Pro Media. Kepha sisingethemba ngekukhoda imiyalo. Hey, oh, yeah, wakhoda imiyalo bo. Hey, oh, yeah, wakhoda imiyalo bo. Yeah, oh, wakhoda imiyalo bo. Something special. Unforgettable. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Scoop is the voice of the Kingdom of Swaziland, showcasing our Swazi dynamic cultural experience. Radio Scoop, Radio Scoop, Radio Scoop. The voice of the kingdom of Swaziland. La ngihlele khona ngihlele ku Radio Scoop kaManzini sekunemlalelo selayinini njengamanje lo ufuna ukuvusela naye abathathe emakhaya. Yebo ufuna kubathatha emakhaya ngidamfaka ukuthi masinyane elayinini. Ngoba uva ukuthi ziyasha zerra zethu maziyamporoma. Sathotho sosemoyeni ngiyakufaka elayinini sawubona. Hello sawubona. Unjani? Ngiyaphila njani? Kodwa ngikhuluma nabona kwabani kuphi? Khuluma noZipho Nxumalo eMbabane. Embabane. Alright, ngicela uphinde ubathathe futhi. Ngicela ukuthunga nami nomkhulu Sibongile. Yeah. Yena sifo. Yeah. Ngivusele wandile Juba. Yeah. Usazweli. Nabani futhi lomunye? Nawe msakati. Nami. Yebo. Uva njani nje ukuhlala nami ebusuku ungive wayelesini? Akumnanzi kathokoza msakati. Uyathokota kakhulu. Lo baba wakho amthathi yena. Hayiwa. Awumthathi lo baba wakho. Cha, none of the above. None of the above. Lokushuthi inkosi yami yosho ngidadilungisa tibe ngi18 ngiyathi. Kulungile msakati. Alright, utphathe kahle yeva. Okay, bye bye. Sokulolohle bye bye. Alright, kunalaba sende ma message ngine message lengithola kola ngisho ngathi ngabe ufuna kusenda message uyasenda ku 76070678 noma ku angithike ku 60677885 60677885 ucala nga7 ecaleni kunalo sende message la uthi money maker uyaroka mfana kodwa ke ngisacela kufa ana umfokazulu uthi awukhona kusakade ngabe utawukhona yini kuyisakade ayibhola na uthi mina lengisendako ngingududu ngwakalikhele nishaya hayibo azandondo cela kukufakelene layineni sonzela mfokazulu uthi ngishaya kazandondo. Alright. Fokazolo mjani? Yeah, ngiyaphila mani maker. Alright. Nangithathe wathula uthi ushakaza ndonto uthi awukhona nikusakade ibhola na? Yeah, lana kwenga ukuthi awukhona nami ungede wakhona. Ngoba nje umcoka ukuthi nje na uliswati useswatini kumele ukuthi yonke into uyimele ene futhi uthi inike isikhathi sakhe. Ndawo khona msakade lo muhle. Le ntombatana lena ngicela
ngicela kungakhuluma ekugcineni ukuthi ibhaleni kodwa ngikhulume ngiyathanda mina ukukhuluma emaqiniso somlalelo sekhaya ithi ngicela unginike inombolo yakho umfokazulu ngicela umnikete uyisho emoyeni Yeah, it is 76115593. ngiyacela sathi wethu lapho ngiyathemba awumphinzela It is 76115593. Alright ngiyacela sathi wethu lapho ungamqabanisi naloma kwakakhe please ake ngijike make Radio Scoop. The voice of the kingdom of Swaziland. Radio Scoop. Radio Scoop. Radio Scoopy is the voice of the Kingdom of Swaziland, showcasing our Swazi dynamic cultural experience. Radio Scoop. Radio Scoop. The voice of the kingdom of Swaziland. Radio Scoop. Radio Scoop. Lelo msakazo lomnanzi kakhulu kunalo senda imessage ku 6038391 uthi money maker you are rocking my man I love you akasho uthi indvodza noma ngumfathi ngeke uthandwe indvodza ngabe ngomshado taba ingoma emva kwalenye ingoma sota usenza nje message yakho cela ngiqhubeke nisende ngiyawathola ngala ayafushana la kabi ngeke ngiwafunze nemfati phela mina angifuni ukugaba We are the people of the night. We dance all night. We are the people of the night. We dance tonight. We are the people of the night. We dance all night. We are the people of the night. We dance. emaswati angwata banje maswati banje most of the people
banele kuvale nombolo bangisendela bo please call ngathi isho ukuthi let nombolo cela kutishe moyende senza bo please call me ego yaqala inombolo lengisendele please call me it's 676211 575 ngeke ngushayele hard yesibili inombolo lesendi please call me tsanza kungena ke lena nyalo it's 6570105 so ufuna mina ngishayele wena shayela mina la shipili lendline yami la eceleni kwami it's 77130886 ngathi bite moyeni dentro de mim, deixa-me olhar e te tocar. Vai ter comigo. Vem, meu amor, dá-me beijo, mas também teu coração. Com desejo, com carinho e paixão. Só beijo, com ternura, paixão. Só mais uma vez eu vou te amar. Quero apenas te pedir, mas de outro jeito. Beijo como eu sonhei, que nunca senti. Eu sei também que só depois desse laba-ke babonana bayawuphinza babona que sonhei, tu és para mim. Deixa de amar. loko ngikhwesha nyalo akusho ukuthi ngiyadeda kudeda siphelane kulena wireless ngawuphinze ngibuye masinyane kodwa-ke kuye kube mnanzi kuthi uma ngiphume ngelisiko lakhona angicele lijala nangilapha livalelise litawuvalelisa lijala kaZulu lapha mfokaZulu ngidawucela ukuthi uvalelise ngingakajiki lapha etitolo ngoba mase ngiphuma lapha kulomsakato lona ngiphume ngayo imakethe 24 hours a day, 7 days a week. Radio Scoopy is the voice of the Kingdom of Swaziland, showcasing our Swazi dynamic cultural experience. Radio Scoopy. Radio Scoopy. The voice of the kingdom of Swaziland. Radio Scoopy. Radio Scoopy. Rema Heavyweights. Usibona nje singaba thina singemahlahla ndlela usibona nje singaba thina singemahlahla ndlela usibona nje singaba thina singemahlahla ndlela Kusuka ditete, kuhlepuka tintwane, jabatabke mateke, ubishi. Kusuka ditete, kuhlepuka tintwane, jabatabke mateke, ubishi. Tena kwana ngeclair, ubishi. Tena kwana ngeclair, ubishi. Tena kwana ngeclair, ubishi. Tena kwana ngeclair, ubishi. Ambese koli yakula mina ambese tewene tena yakula mina ambese pitoli tina yakula mina ambese joleni sojobele ngakona. From time to time, stay tuned to Radio Scoopy for relaxing sounds, soul, jazz, and more music from all over the world. Stay tuned to Radio Scoopy, powered by Zips Pro Media.
something special. Unforgettable. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Scoopy is the voice of the Kingdom of Swaziland, showcasing our Swazi dynamic cultural experience. Radio Scoopy. Radio Scoopy. The voice of the kingdom of Swaziland. Radio Scoopy. Radio Scoopy. Alright, kunelitshala kaZulu lapha lesi ngicela ukuthi valethe ngifaka Zulu. Sesiyavalele sekhaya nokusaphinze sibuye ukuthi mathutane ungathi nje kumlaleli bese lokusihleli naye. Ngiyabonga msakado wami lomuhle. Ngiyabonga nami ukuthi baka Promedia baka Scoopy banginike lithuba lokuthi nami ngide la studio ndoba kanye nabo ngibabone ukuthi basakata kanjani. Ngiphindze futhi ngibafisele lokuhle nekuthi bachubeke nomsebenzi wabo lebawendako lokho entertain amaswati nako konke lezi bacalile ukuwenda sibafisela lokuhle ukuthi umsakado uchubekele phambili sitawo lokho lana sisupporta ngama advert nako konke lokho sibonge kakhulu baka Scoopy sibacela kuNkulunkulu ukuthi amanye abalondvolode baba sithe nabanye emaswati ngoba siyathi lokho sukuvula kolomsakado lona nemathuba emsebenzi kanjalo ekangwane avulekile. Ngojobelulwimi nje mfoka Zulu. Angisakuva sothini manje. Sothi siyasibongela. Kanzwa nongibani. Ngoba phela sowala khaya. Sobongela bobani manje. Laba kuphi futhi. Yini ungasho nje ukuthi imlalelo sekhaya siyakuvalelisa manje siyaphinza sidibane nawe. Cela kokunika lo mphopho nje uthathe 2 minutes nyalo. Siyabonga kakhulu balaleli abahleka kangaka laba belalela umsakado weRadio Scoopy. Sibonga kakhulu banani basakade bethu basakadela ukukhoma kule studio lesi. Sicela ukuthi lisupport njalo belo olivulele studio lesi ngoba ngisona studio lesifikile ukuthi emaswati onke eseswatini evela kaMswati bakwathi ukuthi basilalele basivule njalo. iYouth nabo bonke ku Facebook sikhona bahlale njalo basivule ngesikhathi lesi. Siyabonga kakhulu ukuthi nikhona ukuba nathi ukuthi ngesikhathi lesi. Size futhi sibonga futhi ukuthi imicimbi lethu la ngaphansi. Sibonga kakhulu maswati ukuthi sibanani ngaso isikhathi. Siyophinza futhi sihlale nani ngaso isikhathi lapha lana DJ Money Maker ana DJ Zulu. Siyabonga njalo mlalelo sekhaya lapha namhlanje naye umfoka Zulu ngoba sifeza ukusakatela khoma lapha nomfoka Zulu naye umdijele sisitaba naye la khaya la isitaba isikhoshana naye sifundisana ukuthi akabathi into batsakata kanje so kanjani la uDJ Man Maker mfoka empokwana emfoka Zulu sesiphuma sitwana siphuma sikhele kahle uyayiva into entfole chambala ngemva sekungufise yona nje. Kahle mlalelo uthwathe kahle hlale ngentombi ungahlali nje intombi ayihlali nje sala sihlala ikhombise ukuthi ngentombi. Bye mlaleli iRadio Scoopy nisakata kamanzini seclass Hill Studio sisakata bukhoma sithela ka internet sithela nayo kulethaka eNgilandi licobo siyatheleka estate ke sitheleka live. Ngibongela kuhlala nawe mlaleli nako konke losishayela. Sibonge kakhulu uNkulunkulu aniphathe ngetandla utotimbili aze abuye lo ngotule emafeni agoqothe ngoba sikuthutana ekuthabuya. Bye nomjasana lutela ekhaya kusebhetani umsawa lisotshe umswembeshimbishi imani mekha kayiwani. Bye.
Radio Scoopy is the voice of the Kingdom of Swaziland, showcasing our Swazi dynamic cultural experience. Radio Scoopy, Radio Scoopy, Radio Scoopy. The voice of the kingdom of Swaziland. Radio Scoopy. From time to time, stay tuned to Radio Scoopy for relaxing sounds, soul, jazz, and more music from all over the world. Stay tuned to Radio Scoopy, powered by Zips Pro Media. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Scoopy is the voice of the Kingdom of Swaziland, showcasing our Swazi dynamic cultural experience. Radio Scoopy, Radio Scoopy, Radio Scoopy. The voice of the kingdom of Swaziland. Radio Scoopy, Radio Scoopy. Usibona nje singaba thina singemahlahla ndlela. Usibona nje singaba thina singemahlahla ndlela. Suka ditete, kuhlepuka tintwane, jabatabke mateke, ubishi, kusuka ditete, kuhlepuka tintwane, jabatabke mateke, ubishi, tena kwana ngekhe, ubishi, tena kwana ngekhe. Don't know what I'm Ivulekile isango, ivulekile lona, ivulekile lona, From time to time, stay tuned to Radio Scoopy for relaxing sounds, soul, jazz, and more music from all over the world. Stay tuned to Radio Scoopy, powered by Zips Pro Media. Yebo ingani ngiphathisiwe ngiphethe into yabantu. Yebo ingani mina usingalimala la etandleni tami. Kubika nayo mbongi. Bakagulela bakaguna emagama latela baqedza bonke. Namlongondlo, nailembongi, namlomo sandi, vumele nakhulume. Hours a day, 7 days a week. Radio Scoopy is the voice of the Kingdom of Swaziland, showcasing our Swazi dynamic cultural experience. Radio Scoopy, Radio Scoopy, Radio Scoopy. The voice of the kingdom of Swaziland. Radio Scoopy. Another Mil G production. Yeah, listen,
From time to time, stay tuned to Radio Scoopy for relaxing sounds, soul, jazz, and more music from all over the world. Stay tuned to Radio Scoopy, powered by Zips Pro Media. Hours a day, 7 days a week. Radio Scoopy is the voice of the Kingdom of Swaziland, showcasing our Swazi dynamic cultural experience. Radio Scoopy, Radio Scoopy, Radio Scoopy. The voice of the Kingdom of Swaziland. Radio Scoopy, Radio Scoopy. From time to time, stay tuned to Radio Scoopy for the best traffic updates. From time to time, stay tuned to Radio Scoopy for the best traffic updates. Radio Scoopy. To make the bodies roll, keep on dancing, keep on moving. Come on and let it show. Radio Scoopy, your #1 news leader. We must resist those who want to impose their own will on us. No one can kill Americans and brag about it. No one. We bear the people of Libya no ill will, but if their government continues its campaign of terror against Americans, we will act again. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Scoopy is the voice of the Kingdom of Swaziland, showcasing our Swazi dynamic cultural experience. Radio Scoopy, Radio Scoopy, Radio Scoopy.
The voice of the kingdom of Swaziland. Radio Scoop. We will continue to work with our partners in the international community to press Gaddafi to leave. And this is what we have been talking about. That African problems must be solved by Africans. We had not attacked Britain, we had not done anything to Britain. We had not attacked the Americans, we had not offended them in any way. Why the hand of the British? Why the hand of the Americans here? Let us ask that. Relaxing sound, soul, jazz, and more music from all over the world. Stay tuned to Radio Scoop. Ishaya tiki
lena lena uma songithinza lena 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 uma songithinza lena lena fun baby uma sabi gala la 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 funny baby funny funny baby funny funny baby funny tick 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 funny baby funny baby funny funny baby tick 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 uma sabi gala la 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 uma sabi gala la 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 tick 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 uma sabi gala la 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 uma sabi gala la la